I'm still not sure that he has the notebook, but he's definitely hiding something. Threaten him. Igramo se malo i sa vremenom ili se vrijeme igra s nama. Tu silu ne treba da čovjek razume, on samo treba da veruje da ona postoji. Neverovatna priča o jednoj jednostavnoj stvari. Ta jednostavna stvar ne daje sve odgovore do kraja i ostavlja mogućnost da se ta priča razvija. Meni više ništa ne zvuči kao nadprirodna pojava. Šta god mi neko kaže da je eventualno moguće, ja sam potpuno u fazonu da kažem da, zašto ne bi bilo moguće. Naprosto budete uvedeni u situaciju u kojoj se nešto dešava, ali niste sigurni da li je, kako bih rekao, nadprirodna pojava ili je, recimo, elementarna nepogoda ili šta god. Odnosi i mogućnost da postoji još neka čarolija mimo ovog našeg trodimenzionalnog sveta. A Teodor? O njemu više niko ništa nije čuo. Ona je zaista drugačija, upravo to pretplitanje od tih paranormalnih momenata. Nadprirodna pojava jeste nadprirodna zato što ne možemo razumeti, prema tome svaki pokušaj racionalizacije demistifikuje. Naša priča se bavi sa tajnama, mislim, tajna ima svoju mistiku dok je tajna. Onog trenutka kada se otkrije i kada se demistifikuje, prestaje ta mističnost i sada postaje nešto drugo, postaje fakat, odnosno artefakat. Te priče su neobične zato što profesor Mišković, koji je čuveni, dakle, naučnik i etnolog, je se tokom svog dugogodišnjeg rada susretao sa nekim pojavama i događajima koji ne mogu racionalno da se objasne. I pošto ne mogu racionalno da se objasne, on ih nije stavljao u svoje naučne radove, nego ih je pisao u tu jednu crnu svesku ili beležnicu i ostavio, da kažemo, za pokoljenja. Istina je negde tamo, tako da nije sve izmišljeno, ali naravno ne možemo ni da tvrdimo da se sve zaista dese. Mislim da će biti lepše za gledanje kada publika ne zna gde je razlika između mašte i stvarnosti. Ja mislim da je istina sve ono u što čovjek poveruje. I potpuno je nevažno odakle crpi to svoje verovanje, da li iz mita i legende ili iz istinite priče. Ova vrsta serije i ova vrsta žanra prosto nije viđena. I ja mislim da će zbog toga publika izazvati u sebi jednu vrstu potrebe da vidi kako će se serija razvijati, kako će se ti likovi razvijati i kako će se taj problem razvijati. Prestani da kopaš po ovome, pusti.